काल राती जो इन्सिडेंट घडला इट इज मोस्ट अनडेमोक्रेटिक आणि गोंयच्या इतिहासात सेशन चलता आसतना अशें जावप इज मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल अशें म्हाका दिसता. Just now announced what happened yesterday. Presume that you are going to announce and I am going to do this. See, as per the rules, I've done my job. Okay. What do you think? What do you think? Did you Breach of Privilege. Please go to your seat. Okay. The house is adjourned up to 12 o'clock. दनपारात जेवणाच्या विसवा उपरांत कामकाज सुरू जातनाच विरोधकांनी परत बोवाळ केलो. सेगीत 3 फावट सभापतीन कामकाज तहकूब केल्ल्यान प्रश्नकाळ आणि फुडले कामकाज चुकले. तुम्हाला क्वेश्चन आवर नाका सांगा तुम्ही आता. प्लीज डोंट कम इन द वे. आय हॅव टू रन दिस हाऊस. तुम्ही डिस्टर्ब करता फुकटचे. डोंट डू इट. आय एम टेलिंग यू. गो टू द सीट्स. गो टू द सीट्स. Go to the seats. LAK number 7A. See, I am telling to the members, don't touch the Rajdanda. Don't touch the Rajdanda. I will name you otherwise. Don't touch the Rajdanda. I adjourn the house up to 12:30 p.m. Zero hour mention. Dayanand Sopte. Dayanand Sopte. Yes. माझ्याकडे पेपर आहे रे. The house is adjourned up to 12:30 to 2:30 p.m. Presentation of the annual financial statement for the year. Sir, I'll present at 3 p.m. I'll present at 3 p.m. At the house is adjourned up to 3 p.m. सांजे 3 वरांचेर अर्थसंकल्प मांडपा वेळार विरोधकांनी परत सभापती मुखार येवन बोवाळ चालूच दवरलो. त्या उपरांत सभापतीन तांकां भायर काडले आणि अर्थसंकल्पीय भाशण सुरू जाले. Goa's per capita income at the current price is rupees 5.92 lakhs. See, if you don't do seat, please boycott the house. You can withdraw yourself. The growth rate of GSDP is expected to be at a... Speaker sir, I am conscious that the fact borrowed resources have been wisely used in the project and programs within the revenue and employment generating potential have crossed the protected revenue of 14% growth. With the ongoing trend and tightened enforcement, similar growth is expected for the coming months. It is also my endeavor to contain the expenditure only for the essential purpose without compromising on the welfare of the state. Speaker sir, nearly 3,000 litigations are pending and upheld at various courts under the earlier law of VAT, CST, luxury tax, entry tax and entertainment tax. The limitations to finish assignment under this act is up to June 2020. In order to expedite the legacy assignment and recovery of the areas in litigate cases, I propose to introduce the settlement scheme as declared by the many other states and Sabka Vishwas legacy dispute resolution by the Government of India. Budget estimate for the year 2021. Speaker sir, I am happy to present the revenue surplus budget of 353.61 crores. The total gross budgetary expenditure works up to rupees 21,056.35 crores as against the budgetary estimated of rupees 19,548.69 crores for the year 1920. Out of the total estimated expenditure of rupees 14,906.35 crores towards the revenue accounts and rupees 569.32 crores are towards the capital account. The revenue receipt of the current fiscal year are estimated rupees 15,081.03. काँग्रेसीन रोहन खवटे प्रकरणाचेर पत्रकार परिषद घेतली. काँग्रेस पार्टी ह्या असल्या सरकाराच्यो असली घडणुक्यो आमी खोपोवन घेवचे ना. आमी तुमचो निशेध करता. आमी तुमकां शिटकावणी दिता की अशें राज्य चलोवन जावचें ना. जे लोक बीजेपीच्या पार्टीचे आसा ते विधानसभेन कित्याक पावले ते बी प्रेस घेतल्या उपरांत एका आमदाराचेर आरोप करून प्रेस घेवन जाल्या उपरांत ते वयता विधानसभेन वयता.
जी अनेक प्रकरणां उक्ताडार हाडूंक जाय आसली ती तुमी कित्याक हाडली ना मी खर उतरांनी ह्या सगळ्या प्रकरणाचो निशेध करता. आमी पयलींच सांगलां आमी रोहन खंवटे म्हण आमी ताका हांगा सपोर्ट करून येवंक ना, पण लोकप्रतिनिधी जेका परवडच्या लोकांनी निवडून दिल्लो आसा तेणी मागीर आमचो विश्वासघात करूं. जेन्ना 2017 आमचें सरकार जातालें 2017 काँग्रेस पार्टीन ताका सपोर्ट केल्लो, आमचें सरकार जातालें, पण आमचो विश्वासघात करून तो बीजेपीक साथ दिवपाक गेलो. आयज भोग कर्माची फळां. सभापती पाटणेकरांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. एज पर द रिपोर्ट त्याच्याने म्हटलं की असे असे घडलंय म्हणून कळलंय, सो दे वॉन्ट टू अरेस्ट. सीसीटीव्ही कॅमेरा ती माझं काम नाहीये. विधानसभेत येतो ना तो. हो, पण कसं आहे सगळं पोलीस आता इन्क्वायरी करणार आहे. सीसीटीव्ही फुटेज दिली पोलिसांनी किती मागून बीन व्हेला. फुटेज इज देअर. ऍक्च्युली फुटेज मेळटा तांकां फाल्यां इन्क्वायरी केलेल्या. हा कळत तुका फुटेज मेळटली फाल्यां तांकां. अजून मागवंक ना तुमच्याकडे पोलिसांनी. अजून मागूना. आणि सेकंड तेंचे अशें एलिगेशन आशिल्लें की तुमी अंडर प्रेशर की हे केला म्हणून कितें? कारवाय केल्या की अरेस्ट करपाक ताका अलाव केलो म्हणून. कित्याक हाऊस चालू आसतना पार्टी प्रेशर आशिल्लो अशें कितें. आय एम द स्पीकर हियर. आय कॅन I cannot go under any party pressure. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.